Vale, bilkura buruaren aginduz, bilkura bereziari deitzen zaio, udaleko osoko bilkurari 2024ko azaroaren 7 egingo da bilkura 8:30 udaletxeko osoko bilkura aretoan zerrendako gaiak aztertzeko eta bazteko. Lehenengo gai zerrendako lehenengo puntua, 2024ko iraiaren 19ko osoko bilkuraren aktan hartzea. Ados. Vale. Udaleko osoko bilkurak ebazteko aurkezturiko gaiak. Bigarren puntua, azaroaren 25ko udelen adierazpen emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta. Bai, hemen komentetea, bai euskera zein erderaz, ondinoko ez dela zuzena hemen esan dakoa. Guk aipatu genduen mugimendu feminista izan behar zen Laura agertzen zana, eta ez da holan agertzen da. Instituciones, las asociaciones feministas y la sociedad en su conjunto hacia su eliminación. Euskeraz agertzen da mugimendu feminista hitza, vale? Eta guk holan nahi dugu jasotzea. Movimiento feminista. Como movimiento feminista. Asociación, movimiento. Movimiento feminista, hori da, vale? Zabalagoa da, eta holan ulertzen dugu izan behar dela. Bueno, es que gainera hor lan ipinten dago euskeraz. Bai, eta horan adostu zalako komisioa, hori da, proetasun, asierreko lan jaso zauet. Bai, vale. Eta gero, puntu honetan ere bai komentetea hori, komisiotan aipatu gendun gauza bera. Nahi dugula koherentzia bat mantentzea, kontsekuenteak izatea, hemen hartzen dugun, baieztatzen dugun testu honegaz, eta gero gizartean emoten diren adierazpen guztiak mugimendu feministatik datozenekin bat egitea. Praktikoki, teorikoki, hitzez, idatziz, eta, bueno, pues, beraien alboan egotea, ez? Eta hitza notea udaletxetik horrerik. Vale. Hitzez adierazten dugun hau ekintzetara pasatu nahi dugu, bale? Horregaz, mugimendu, bueno, aldaketa horregaz, hausko... Vale. Hirugarren puntua, alkatetzak ingurumen informazio batzordea kentzeko eginiko proposamena. Vale, gu hemen absteniduengo gara, eta azalduko dutzuet segaitik hartu dugun erabaki hau. 2023ko ekainaren 23ko osoko bilkuran, barne antolamendua finkatzeko atalean honako hau ebatzi izan, eta bandau jasota. Udalaren jarduera egituratzea eskumenak eta funtzioak taldekatuta, udalerriko egungo realitatearekin bat datozen 4 arlo nagusien inguruan. Horiekin, udal eremuetan agertzen diren errealitate berrien arabera, eta horiek eskatzen duten espezializazioaren arabera, lau informazio batzorde iraunkor behar dira guztira. Eta gero agertzen da, hona hemen batzorde horien izenak eta funtzioak. Ingurumen informazioaren batzordean, ipinten deu, ingurune naturala zaindu, garatu eta babesteko arloak ditu. Eta hau da bere eskumen esparrua. Hiri hondakinak kudeatzea, jasangarritasunaren aldeko politika eta ekintzak sustatzea, ingurumenari buruzko heziketarako eta kontzientzia hartzeko planekin batera. Ingurumen inpaktuari buruzko azterlanak, txostenak eta prozedurak. 2030 agendan jasotako garapen jasangarrirako helburuak bideratzea. Energia iturri garbiak erabiltzeko eta deskarbonizazioa eragiteko plangintzak. Energia efizientzia eta jasangarritasuna bultzatzeko ekimenak. Gaur egun ingurumen batzordea egotea justifikatzen duten gaien nahikorik ez dagoenez, proposatzen dut honako erabaki hau hartzea. Hau da azken gaurkoan datorrena. Ingurumeneko informazio batzordea behin betiko ezabatzea. Orduan ez dugu oso ondo ulertzen, ez? Zordurik ona, gainera sortu zen duenetik, urte bat eta erdien batzorde bi bakarrik egin dira, hain garrantzizkoa izan bada batzorde hau sortzea, ez da ulertzen, ez? 2023ko irailaren 7 batzorde burua izendatzeko eta azte klima aipatzeko, eta 2023ko abenduaren 21 azte klimarako likidazioa aurkezteko. Gero gogoratu nahi dut bai, 2024ko irailaren 21ko osoko bilkuran jasota dagoena, nik hartu neuen hitza eta lan idatzita dau eta irakurriko dut. Iratearetzaleta Bilduko udaltaldeko zinegotziak hartu du hitza, ingurumeneko batzordeko berriaren sorreraren gainean beste eskuartze bat egiteko. Argi utzen nahi dugu ingurumena zaintzaren alde gaudela guztiz. Zalantzak ditugu, batzorde berri hau sortu zela jakin genuen unetik. Zergaitik batzorde hau eta ez beste bat, etxebizitza berdintasuna
Nork erabaki du batzorde berri hau sortzea? Zeintzuk dira helburuak? 4 hilabetetan izan ditugun bileretan, tratatu dugun gai bakarra klima deritzona da. Eta programazioa begiratuta kultur arlora mugatuta dago, antzerki, tailerra, gastronomia eta barrekin. Gainera kultura teknikariak sortu du. Beraz, benetan beharrezkoa da batzorde berri hau sortu izana, eta pena handiz, gaiak duen garrantzia izan da beste interes batzuk egon daitezkelakoan gaude. Alkateak esan zuen, udal honetan azken urteotan ingurumenaren arloan eman diren urratsak oso handiak izan direla, eta garrantzia handia ematen zaiola ingurumenari. Eta gero eta gehiago emango zaiola. Eta horregaitik sortu dela batzorde berri hau. Gero eta jarduera gehiago egingo dira ingurumenari dagokionez esan zen du. Eta horregaitik pentsatu da batzorde hori sortzea. Gai hori gero eta garrantzitsuagoa baita gizartean. Hori izen zen, ekainaren 21. 2008ko urtarrilaren 18an osoko bilkuran, berriro gai honetaz galdetuta, alkateak esan zeuen, agintaldi hasieran esan zutenez, batzordea garrantzizkoa dela, urrats bat dela. Izan ere, ingurumenaren alde lanean, ari dira ekimen desberdinekin. 2008ko uztailaren 18ko osoko bilkuran, berriro Jose Luisek gai honi buruzko galderak egin zituen, eta urtebete pasatu eta gero denborak arrazoia ematen zigula esan zuen. Zuen politiketarako lehentasunezko eta garrantzi handiko gai gisa saldu zenigutenaren ondorioz, urte batean 2 batzorde baino ez dira egin. Esan zuen, bat diruz lagunduta eta Eusko Jaurlaritzak antolatutako klima jarduera onartzeko, eta beste bat likidazioa onartzeko besterik ez. Aurpegia garbitza besterik ez zela salatu genuen. Udalak politika berdeak egiten dituela eta horretarako batzorde espezifiko bat duela esateko. Alkateak erantzun zuen, udalak ingurumen arloko gaiak sustatu gura dituela. Helburutako bat hori dela, eta horregaitik sortu zela. Berriro justifikatu zen du. Eta, honek guztia gaitik, uste dugu EAJ-ko udal gobernua osatzen duzuen hon aldetik, ingurumenarekiko seriotasun da konpromesu falta islatzen duela, eta zoritzarrez, batzorde hau sortu zen utenean izan genuen susmoa bete da. Zurik eta hutsa izan da. Horregaitik abstenidu egingo gara. Vale, komentatzea, azkenan ingurumen batzordenek egizan da, batzordetarako gai askorik ez daukagu, horrek ez dugu gure esan garrantzirik ez dutxeguna emongo, lurralde batzordaren barruan sartuko dugu, ez daukagu zan gaiak, eta horrek ez dugu gure esan, batzordak enduteak ez dugu gure esan, ez dugu egunik ingurumenarekin kompromiso, ez. Guk horretan jarraituko dugu, baina ikusten dugu, urte bete terdi ostean, batzordeak zuek dinozun moduen, bakarrekin dugu 2 batzorde eta lurralde barruan sartuko dugu, eta ganera udaletzaren errealitatea ikusita, teknikarik daukaten lanak, ez tozku ez hasierako plan hori, kainan komentatu izan genduen plan zabal hori, ez tozku eguneroko lanak ez tozku itxiten hainbesteko plan hori, helburua bazan hori, baina ikusi dugu udaletxearen erritmoa beste bat ala, eta horrek ez dugu gure esan horregaz dugu jarraituko, ingurumenarekin kompromisoa dugu, eta horregaz jarraituko dugu. Ez dakit non geratzen da, hainbeste aipatzen zen duen hau batzorde hau sortzearen garrantzia, eta uste dut berriro erabiltzea teknikariei ardura hori botatzea, badala zuen, aurpegia garbitzea holan errez. Zuek erabaki zen duen batzorde hau sortzea, ez dakit ze helburugaz, desde luego ez direz bete, ze 2 batzorde baino ez dira egon, eta hau politika da, eta zuek ipinten duzu ez prioridadeak, seri emon garrantzia, seri ez, eta argi lotu da, zoritzarrez, ipatu genduna hasieratik, aurpegi zurik eta balzala, batzorde hori sortzea, eta ez dela inora heldu.
Listo. Hiru abstentzio eta bueno, guk bai. Bueno, bigarren botazio batin behar da. Bai, eta noteko. Así que gure bostak eta bai. Vale, laugarren puntu, alkatetxak informazio batzorden ordutegi aldatzeko eginiko proposamena. Bai, bueno, aquí como bien comentamos y os adelantamos en la comisión informativa donde se trató este tema, voy a pasar un poco lo que ha comentado Irati sobre la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Durante la creación de la organización y composición del Ayuntamiento de la nueva legislatura que se ponía en marcha en verano de 2023, desde el Grupo Municipal de H. Bildu hicimos varias propuestas, como por ejemplo la que traéis hoy. En aquel momento propusimos mantener la hora como se estaba haciendo hasta aquel momento, empezando a las 6, ya que entendíamos que atrasar una hora podría suponer un contratiempo para las personas que trabajan en el propio Ayuntamiento, debido a que muchas de estas comisiones pueden trabarse y alargarse. Pues bien, no se nos quiso ni escuchar en aquel momento, como bien quedó reflejado en el acta de aquel pleno. Después de proponeros mantener el horario, decidisteis continuar directamente con la votación. Como hemos comentado hace poco, el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. El punto que se propone aprobar por este pleno para modificar una decisión que no había que tomar en ningún momento. Por otro lado, propusimos mantener la celebración del Día de Comisiones el miércoles, en lugar de los jueves, junto con la otra propuesta, ya que los jueves se celebran los plenos, y tener comisiones un día antes podía suponer agilizar algún tema de última hora, algo que tampoco entendimos que ni se nos escuchara. Lo que sí que nos ha quedado claro con este cambio es que hemos perdido 3 días en comparación con la anterior legislatura para poder analizar las documentaciones que se van a tratar en las comisiones informativas siguientes, ya que celebrando las comisiones un miércoles, la documentación y convocatoria se nos mandaba el viernes anterior, con lo cual teníamos el fin de semana por medio para poder ir tratando esos temas y agilizarlos. Durante toda esta legislatura la convocatoria se nos manda los lunes a última hora del mediodía, sobre las 3 de la tarde, apurando el último minuto, por lo que prácticamente, jugando al límite de la legalidad, tenemos 3 tardes para recopilar, analizar y revisar toda la documentación que se nos manda. Por todo ello, porque no se nos escuchó ni siquiera se debatió sobre nuestras propuestas, nos vamos a abstener, no votaremos ni a favor ni en contra, ya que entendemos que no se nos ha tenido en cuenta en ningún momento, pese a que, como hemos comentado hace poco, el tiempo nos ha vuelto a la razón. Bueno, comentar que para nosotros, bueno, para la organización interna, pues decidimos cambiar la hora porque además creo que, bueno, es que respecto a la organización y los técnicos también, como comentáis, pues bueno, reducir una hora para salir antes y para que los técnicos también pues salgan antes del ayuntamiento, vamos. Pero vamos, en principio eso es la modificación de horarios. Abstentzioa egingo duzu? Bai. Vale, guk aldekoak. Sí. Vale. Zenbait ordenantza fiskal aldatza 2025-erako, Lau sauzi, ez? Ez, Manu dau. Hemen. Orain hau ez. Vale. Ez que ez da funtzionetan horrek. Zenbait ordenantza fiskal aldatza 2025-erako. Bai, bueno, hemen komisioa mota gendun moduen, desde el Grupo Municipal de H. Bildu nos vamos a abstener en este punto también, porque entendemos que los cambios propuestos no profundizan en las cuestiones relevantes que se deben tener en cuenta en el espíritu de las ordenanzas fiscales en general. No nos oponemos a los cambios propuestos, pero entendemos que se modifican cuestiones menores, alguna semántica y el resto prácticamente se plantea una subida de un 2,60%, sin entrar en el núcleo de las ordenanzas. Porque las ordenanzas fiscales entendemos que muestran las políticas que impulsa el Ayuntamiento y donde H. Bildu entiende que se deben imponer criterios sociales y progresivos. Responderéis como siempre que hay poco margen por las leyes, normas, criterios técnicos, etc. Pero no es cierto, es muy cómodo limitarse a subir un 2,6% y poquito más. No es la primera legislatura en la cual vinimos comentando esto, con lo cual no es algo de hace un mes, sino algo que viene de anteriores legislaturas, ¿no? Desde el Ayuntamiento se pueden aprobar exenciones y bonificaciones, como de hecho se hace ya en algunos casos, para favorecer el comercio, la apertura de actividades, revisar los índices de situación, que ya lo denunciamos el año pasado. El Parque Tecnológico tiene el mismo índice de situación y clasificación de la vía que el casco urbano a la hora de calcular la cuota y bonificaciones de IBI y otras para personas perceptoras del SMI y en situación de vulnerabilidad, porque las políticas fiscales también sirven para esto. No se entra a abordar una cuestión espinosa que sabíamos desde hace tiempo que para el año que viene tendremos que afrontar,
como es el tema de la tasa de basuras, donde se pasa de puntillas con un pequeño cambio sobre las lonjas en actividad comercial. Por todo ello, como hemos adelantado al inicio, nos vamos a abstener porque no se abordan las cuestiones de fondo que creemos que se deberían abordar. Vale, nosotros por nuestra parte comentar que que es una pequeña modificación que vamos a hacer de reglamento, también de una subida de un 2,60% a diferentes tasas, y como bien explicó el tesorero, con el tema de las tasas de basuras, como es un impuesto que se devenga trimestralmente, pues vamos a analizar bien qué situación tenemos y en base a la situación que tengamos con los datos que nos pasen desde la mancomunidad de gastos y demás, tomaremos la decisión que tengamos que tomar para hacer cumplir la ley. Gure partez abstentzioa. Seigarren puntua, udalaren gizarte eta kultura arloko instalazioen txokoak erabilera arautzen duen ordenantza aldatzea. Bai, guk hemen komisioa mota gendun bardine, gure boska aldekoa izango da, pentsetan dugu ideia ona dela, azken baten administrazioa arintzen dugu. Eta, komenten duen moduen bebai komisioan, ia beste zerbitzu batzuetan apliketzen dugun, adibidez frontoian, futbol zelaien edo beste udal instalazio batzuk alokatzen direnean adibidez. Guk komentatzea hori helburu bat dela, komentatzen duen moduan ikusiko dugu zelan funtzionetan dugunak retenzioagaz, eta ikusten badugu honek erabilera ona badekon, frontoia eta beste zerbitzu batzuetara luzatuko dugula. Uste duguan zuk dinozun moduan administrazioa erraztasunak eta langitxeago ekartzen duguela, eta saiatuko gara beste aktibidade batzutara eroaten. Principios hori. Vale, esto está. Sinatu.